kan lalpa Isu Krista mingin sibay chaper tukin jing ahian thinlung takin atharin kabuk le chewa tukin jing kan short meditation message atan chuan nimin lama rin na ama ani infiahna ti thupui kan man rul chia khan ma ani infiahna ti vek hi han man le kan du'a pathian thu thiang hlim chiarin ilongai thla ang u tra hla bung thum chang som le kan kong te chu fe in en ngun ila lalpa lam I hoyang u lalpa na thu kan zatan mal min som sakro se ole ring tu te chu ma ni nge in fia le in china rin na kong kan than dan in en fia thin turin lalpa kan biak pathian hian mindu ane chuti rual chuan ring tu tam jok chuan ma ni in en fia nan hun kan nei lova hun kan mangai bok heklo nima sela medang te en fia nan kan hun tam ber hi kan mangzo ka sumi atan chuan kan hun pum pui hi kan mang liam ani ber hi mo mani in en fia kan ti hian mani in en fia na tur ero kei mani le kan vela kan mi hring pui te an thil ti le kan thil ti te khai khin na lam ni lovin pathian thu taka in en fia na jok akoka chu bi shula chon midang te ne na kanin kar chu akal ve lek chau ane pathian thu a mani in en fia hi ahara ashe kan ti in en fia na result te po hi pom harsa ti chang kan nei thin nima sela ahun le amun taka pathian du danang taka in en fia na chuan ring tu nun akhal ngela ra duom acho thin kan thil ti engkim rin na ta min shroi bo thei to phot hi sual aneya cross ta kong dik lova min shroi thei tu ma ani in fia na ngei po hi sual lian tak ane ti in Charles Spurgeon chuan alo sui ane ahun le mun thulo le man rodik lo zok manga ma ani in fia na chuan a thalo zong in kan nuna ngong ane thuina chu chuan rin na kong ata min shroi bovin chiat na vor top min thlen thei ane mani lam kanin en poin lalpa lam hoi chunga kanin ena ahun le amun dik taka man rodik tak mang chunga kanin en fia thin hi apoi mo le ane lalpa nen nilen vekule